Katkum ke jing tokit jong ki Pulit kilalap ba uniu khna ula jupet ye ki Phlim Dakaid lingba ka mobile phone jong shwa bonde ya kani ka kam ronar ki Pulit kilayo ya ki Sabut ki babiang ki babencisha ba uniu khna ula Thmu menle Batbor bat laya tur ba kani ka jingjia kalaja hakwe ka chaka shnayeng hakaba uniu breu la penbor ya Heprit Henry ka jinglong ka bapengor la penlong ya ki Pulit menyo kemno yo kani ka jingjia kalong ka jingmaham ya barok kilong yeng ban petngor bat ban sumar bha yala ki kun tikti nakinye ki badan ya ka jingmut ka Dakaid ibaga case jong itu iba sausnya iba klan besapnya mesti nora di ka case lah yang dan teng bat ni da apa isya ka conclusion dong ni case apa isya kut ba nila semua no kani ka jingjia ka lenong ban ka investigation kalab kaladun ka jingtu no tu khna balai collection bon Batbor yi di ya kataru ni lalap ne ka evidence na ki phone yi ki inter film ki ba ula pet choi kataru ba ula dan jingtu hi ban yalam is to kachaka but hak to ka step ru ula lit pet choi to kachaka shwa ban yalam yi dia ta statement ni la record ni la de record ha how we don't lang jadi counselors na child welfare committee iki kena ki boleh kena perkabungan ba ya kena ka criminal activity kabungan ka ba day karta po class name ni dengan kamran ni kata lagi saja ni ketika ka rekam pet yaki kalau net pet nes ada kalau kajing sneng yaki ban wada kalau ka correctional center hi kamran kata lagi saja buat set patok ki we di hosnan ai kani kamran ka correctional tar hadu prion tunda last month ho yaki actions le jong baru le assure yang ki kam tu kami ni la peti videos di film ki ba jikya ni lembar ka internet ba tu step ula awan syak kaya jom ki betul ba chwa ban yalam yi ula le pe tu jaka di ula le reki tu jaka ula le swatch tu jaka ta pada so yalam ni de wilang kai yi dibuat sin si yalam hu yi dai hakata step di tangi bei ramba na ta yi itaru di padang rekam hilang Batbor di uyalam lembah kedra Nangta ketua cekah hi kadi ketua construction site dan ajan hi uyalam Nangta di ladun kajing Thmu kita pergi resist ni percaya tak kata khapor ba umut kedon jitu ban le kam ila ong ban in sa pentep ya ni mido atau di mido itu iba itiak lang tu kami pada kata khapor ba i umut ban complain di tai mido ni kenyan lagi ya mereka jitu kalau ban Batbor ban sexually assault tu ai ka phone ring kimi but ni la play the history jong ka phone ro but ni la corroborate statement jong kimi ro ka wai batai ba ka phone ring ishi pe ni tu kami ro ka por kai wai dai ka time stamp ro ka por ui video ro di hidden di video but na kadan ka history ro jong ka jong ki film pe ni Nangta ka phone assist kami dan pa la pa efisien